Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, ove godine je odlučio da promeni tim i završio je saradnju sa Markom Panikijem, kondicionim trenerom koji je brzo našao novi posao jer ga je u svoj tim doveo Jannik Sinner. Italijanski stručnjak o mnogo toga morao je da ćuti, a kada je završio saradnju sa srpskim asom, odlučio je da otkrije neke tajne uspeha. Izuzetno bitnu ulogu u timu Novaka Đokovića imao je Marko Paniki, pa je tako bilo iznenađenje kada je srpski as objavio da su završili saradnju. Italijan je tokom svakog Novakovog meča bio prvi čovek kome bi se srpski as obraćao sa pitanjima, a zbog čega je to tako, Paniki je otkrio za italijanske medije. Kondicioni trener ima znanje od 360 stepeni, dok sa fiziološke tačke gledišta ne zahtjeva da trener bude stručnjak. U pojedinim trenucima me je pitao za nešto biomehaničko, na čemu smo radili, ali obraćao se i fizioterapeutu, rekao je Paniki. S obzirom da sada više ne radi sa njim, Paniki je otkrio i neke tajne uspeha najboljeg tenisera svih vremena. Želi da bude uvijek korak ispred drugih u svakom detalju. U vrsti pripreme, u potrazi za mašinama i tehnikama koje mu mogu omogućiti bržu pripremu i oporavak, u brizi o ishrani. Van terena je divan, inteligentan, zabavan momak. Na terenu se pojavljuje slovenski ratnik u njemu koji treba da se hrani. Ako taj aspekt nedostaje, malo se gubi. Malo je izgubio motivaciju, što je razumljivo, sa 37 godina, istakao je Paniki. Pokušao je Italijan na slikovit način da prenese kako je izgledala njegova saradnja sa Đokovićem. Kao polagati ispit na fakultetu svakog dana. Ali upravo zato je uzbudljivo. Nole je veoma zahtevan prema sebi i prema drugima. Kada smo se prvi puta sreli, postavio mi je trik pitanje. Misliš li da nešto treba da se promeni ili misliš da sam ovako dobro? On mrzi standardizaciju. Stižu mlađi protivnici, onda je potrebno nešto novo da se s njima pozabavi, otkrio je italijanski stručnjak. Govorio je i na temu oporavka. Mnogi igrači, čak i oni na visokom nivou, zadovoljavaju se masažom kasno uveče. Novak ne. I dalje prati proceduru koja može da traje 2-3 sata kod fizioterapeuta sa specijalnim kompresivnim pantalonama koje pomažu u oporavku. Njegova doslednost je impresivna, zaključio je Paniki. Posle okončanja saradnje sa Novakom, Paniki nije dugo čekao jer ga je u svoj tim doveo Jannik Sinner, koji je prethodno zbog doping skandala otpustio fizioterapeuta i kondicionog trenera